Magsusuay tamuin mana turun mo ikaw sinuwan kada katomo haruson lihon haruson lihon nung itambalo Yesus kasasalit ko ay sangko kaya sanang kaswabon kumadatin insanan konsiko de kinopasikan dati tumbay ano ko haron no hit mamana may tamu alan sandot nakalaso na tinggi ni laho di page Dusun Ministry Elda Dawkin kanaw misisa to kapod iswang dat sambayang kinarahingan isong kerjaan sorga konsiko dat kaswabon iti harakagot ti kasuwatan dahay nakapagyambay mayad kasisan sumambayang ikalansanan dat alumis da piramutan dahay gisong mapupusan may nuno pa ay bulayan isang panambarasan nga matari mo dahay nagi kanoy hide mangilo don nuno tamodon diti panambarasan na kaswaban na paila tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus amen. Sanong sabon insan po. Ya didit alaso di kaswabon na bay, no? Nga adi po yung patalongan nila tang kisus ay orangod manguni. Haradadi lat mikrofon dat nakarikot tawago nga adi kopiyon takilho di page Dusun Ministry hom ilho di handphone jadi YouTube badi milo alan sandat ana dan naharat tunit tasud orangol tasum milangak ko orangol hila di YouTube lah kaswaban na bay no mantad ko ay soot siaran tokod kaswabon na hari Sabat di kanihab ilan pa di dua ngaran nga arahyan ako dat ay mangimbulay mamarait dat pihanggumonin dat ti kaswaban dat hapadam taluh tulan kawalu jadi ilan pa di dua ngaran nga Elah Zimri kagalagali dadi dit dan tangon dungaran nila Elah nga usay kamuyan nila Elah o kita datin iswagat ay iso raja-raja buko padamonom ayat kawalu gisom dot dua nahapod Elah raja Israel insan ano pulot ngaran-ngaran nilo nga kombalot raja Israel linaid diolo paingkurhot kaindalanan dat kawayaan nila memerintah nga nongoroitan asaraw na pa dati kaswabon di hari Jumaat nakarait ako di Besa Elah na pati nga tanak di Besa iswang ga taon kedua na padamonom zaman Asa
Raja Yehuda, elah tanak di besa no sili raja montok ko Israel dahilod Tirzah. Minamerintahi siyo dat salinay da 2 tahun. Sangulo ni pagaway no pa di elah iti nga Izimri, inasilid wayo on da soljor. Montok kot opinta nga it pasukan da karita, pinapaharan piu pakatan da sumap di siyo. Sumap di Raja Elah. Antakan da isi na pa di nga moginum. Gisaw mid nahuk dahil Tirza. Iwalay di Arzah, inasilih dat wayo on da istana dahil Tirza. Zah. Ano nga yung ngaran ki? Jadi itinupot sangulo na ay pagaway nasilih dot wayo on dot soljor di elah iti nga minaganod piu pakatan kumadit soljor daw dot mamatay di elah. Jadi antakan na po di mo ginumi elah hilad Tirza iwalay di Arza iwayo on da istana ayat kahupod isuanggot rikot na dihi Zimri minamatay di siyo isuanggot tahun kedua na hupodom turu zaman Asa Raja Yehuda Izimri na padilo nga sinumolih dat minaningolon di Raja Elah. Sayra na pod nasilihi Zimri dot wayoon raja sayra doon kairi kawi siya dihiritire kohon da raja may no di siya patayot o insanan no keluarga di Besa. Ay so na songulun piakusay inolu da pempasi inagiit kaum di siyo kaum bolutan. Pengkana di Zimri dat minamunsod o insana na keluarga di Besa kopiontok di boros kinorohingan di pinalambus daw kuma di Besa miyampay pilitan di Nabi Yehu. Mantad ko insana no duso di pinaburu di Besa elah tanak daw minamonsoy do inapadi Israel nga nakaduso. Pinapaintalanggot kasindualan na ginaw kinorohingan ala Israel miyampay dewa-dewa kasiyasiaan diyo. Okay. Jadi yolo nulo kaindalanan diyo dat sayra no pod magahaw kod ay pemerintahan nga iti net mamatayod tamodon. O kono ko iso duo nga mogianak-anak. Nino pa inoritan iti pinatayit ay tanganak katurunan do kusay iko kusayan o kono man kudi ko itanganak keluarga ipiahi tambalut do natutunan nga patayon nga pinatay nga di Zimrihit kakusayan. Taburo sa oluan di tongondo kusay no di man. Ini gitu dadi tongondo pin patayan tu maganak. Ino pa di kusayom ay apatayin po hiri no po kasuka doon kalahingan no iri no. Nuno di kinasunsudan nilo ay alaid ka man tadi. Isuang taon kadua na padam turu
zaman di asa Raja Yehuda, antakanda nasilihi Zimri dat raja, pirona linai disiad nasili raja. Saminggu. Turu natadaw. Memerintah siya turu tadaw linaid, dahilat Tirza, hingga dada mati dirayat dat minumukim buat mengepung gibiton di pensuang wilayah orang Filistin, tulun Filistin. Saya napod i rayat dat minumukim idi nakarangau dat boros dat izimrih na panga pinapaharad piu pakatan napatay na siya hi Raja Ela antakan nagi kadaw di dahilat pinamukiman painsanan na pait tulun da Israel nga minangangkat ilo di Omri panglima tentera na sili raja mentok Israel. Manta didi Omri na po yung paimpuli Israel, insanan Israel, manta dilo dahilat Gibiton, minedilo pangapungilat Tirza. Kakitoh na po di Zimri, di inapay kota idi nga nahaw, suwang na siya dihirid istana, may siya tutudayit istana raja, itinan raja, isiya kadaw nga hiri hisuwang ay siya sinumaliwan, isa mo napatay. Kamayan na pa di nga Zimri na palom napatay da kinumiras. Sinumorob. Mantad ka dusa-dusa, di pinaburu diolo, mamansad ni aratit, tagwangan da kinarhingan, tumanud dat kababayuhan di Yerobiam, tumanud da dusa di siya, iminamansad inapay tulun Israel nga nakadusa ng ikadaw. Jadi Raja Elah 2 tahun, Raja Zimri saminggu. Bobosakan tad aniba ila di sila pemerintahan na soro ko. Nga kaumbal pakatud ako kuro kamundo raja. Doho na padatid. Masoro nga kaumbal padad YB lah ako kuro. Nam YB hibatid doon po. Yang berdosa, yang berhutang, nam YB nga ikatid doon do. Itinapot pemerintah da Israel miagal ka Yerobiam nga inapoy kendalanan da pemerintahan di siya kita dati nga ay kawaya na petit kamayan dat karatuon, kagagalan. Katlambus gisam di besa tanak daw Ela iyalo na pati nga ay papakitad pa yung kukuro nangkut kapasiyan di tisam-tisa. Kadua mo lahing minagaho kerajaan maya dat sumangod. Kedua dua dilala kadaw nga araat menumpalid do kagumuan dat atumbayaan dat kinorohingan da suway. Inagi tanak ki dilad i abiyahom ilah nga ay minamarintad 2 na tahun. Ila na pa nga pinatay, insanan ni kaum pinayan diolo, kadaw nga numan patayo. Mimtalang di tuhot tokod tokom no di kagorong-gorong ilo kitabilad iyalo padi nga man pasurato ka. Nga nakuran ng kuto numan pasuanga numan pasuratan iswanga kitab iti karalano dat miagaliti. Atumbayaan tokod sayra no pod iya ti piatit sarita di iya dit ay say komon dat aru-aru dat kita dati nga atumbayaan tokod dat pointalang dat ila no pakitab nga
minanurat iko mendet sinuratan dit setia, menurat di setia nakuro. Ilo pia katumpolidon, kapolidon datulun nga pensurati kadau diri. Iswang dat ay kendalanan nila raja Yehuda nagi raja Israel demagi suhut-suhut. Kita nagi dati dat itinopot ay tindalanan da kaposian di raja Besa ilah nga irinohi kasimbanan dat ay pilitan da zaman di Yerobiam nagi Ahab. Ilo na po tulun-tulun nila nga iswangga kitab raja-raja da kapaguluh. Ino pahit ningguasan kapilo nga Isalomo, Yerobiam, nagi Ahab. Hali piat aniba ilot sinuratan nilo karait dia lolo nga kakal papapakitad isoot kapailaan ang peringatan dat karait tapaing kuro nangkud kaindalanon da kapasian dia lad tumanud da kinarahingan. Ila na padi sinusuyan dat angani ba ilo nga kapanugutan da paing kuro nangkulat malahingan dia la kadau da minanangkiad dat kinarahingan. Paing kuro kadau hit anak dia lo dot momonsed nunuhi tao senong itaguangan da kinarahingan miagal kadau lumalahing dia lo. Harohot ay wonsayan da kinarahingan mentok ka Israel maya di Yerobiam susuhut maya di Besa nga insanan na payelo ilom ay gagal isuang dat ay kapasian dia lo. Nakawaya daya lo dat ay kasiwatan dito senong nga man tadi dipilihan dia lo na padihom pinapari ka takarutumon mo kan mentok dia lo sendiri mentok nagi keluarga keturunan dia lo. Milodi borasan da iti na padanga isa pengajaran amaran dit agayo. Okon no ka mentok dia lo nga mentok ko gidati da timpubay no. Kay kasaraw to ko po dat mantadi Salomo. Isalomo agya osanongot sinuman sala isiyo. Numandi kinarahingan parikota o pira-pira tulun dot momonsed Isalomo na padanga kapuriman ang painsuang nahi Yerobiam. Nga ina pahi kasiwatan dat pinintalang kinarahingan idi nga miagal po ka Yerobiam Asya numan gompyo nga pamansay na gidid nunuhit pagaduhan na kinarahingan. Okon na di ka Yerobiam nga ikaturunan daw patilambus iyala na padihom narutum di kapasyan. Kana padidhiti nga itino pa nga iso panantudukan ng amaran kumadati. Dagiah kadau. Sakira na po kapiyon to kit ralandi kamalahingan dati nga iati itit ay turunan da patilambus ampakan to kana dahi pinaburu dit kokihanem tapak datid kapiyon tok dot korohian da kinarahingan. Amay na dadati pondaro may dot miagal dadi raja Asah it tindalanan dat pemerintahan dati ikapasian dati sendiri. Ina pa di raja-raja dat wagu hidi nga ipanangid kerajaan utara. Hali piad ina pa raja-raja dit amu po nga pinapaintalang isoot pangintangan karait sumambahid dit kinarahingan da suway
nagi paingkura hiti susunod da kinarahingan, painsanan na pay raja dat sumolih nga mada yolo idit boros-boros sa kinarahingan, ilagon diolo nga papatilambus na ginday latit sumambah da kinarahingan da suway. Nagyalo o pusaw kumadi rayat, tumano diolo karahian diolo sendiri. Sayra napod napodihit kinapunso ni di nga nasilid iswa nga dua na hatos taon nakatilambus hilad Samaria i kaintangan iti kota kerajaan utara akita nagidi dati dat paingkuran ang kudagi ati kasiyanan da kinarahingan umati tulun-tulun daw. Haro rancangan da kinarahingan montok datid insanan isiyoh kadaw nga sabar lagi montok dati nga sayra na pod mamutut toko da tumano da karahian dati sendiri irinanday papari ka tampo paintalanggat kabaling kahangan da iswang kapasian dati sendiri miagalidit raja-raja Israel di nakatalib. Jadi ila na podi kasiwatan nila nga haro kasari mentok dati tempo denda sangin miau toko po sangin pasih iti nati kasiwatan dat pinatumboyo da kinarahingan kumadati miagal lagi la raja-raja tulun da Israel antaka na sangin pasih yolo dat haro peluang haro kasiwatan dat popondar da kagum popotumboyo di karahian da kinarahingan. Manto kakago imbulaya takuri karait di Zimri. Naburas di tino dat Zimri na patiham woyoon di Saujor di Elah, Raja Elah. Kaubasan na pati sumoli hiti pemerintahan da sangulo na raja nga akon ko osadu komantadidit ay tulun-tulun da raja. Intangan to na pohom kagumuan na palat magahaw ti pemerintah nga iti woyoon ngai pegawai istana woyoon kaubasan nga woyoon di Saujor. Tu isian pagyang pakinongohon di Saujor. Tu woyoon gyud di Saujor. Kaubasan no miagalid de. Miagala pun diti dati nga ino pun day sumolid di YB nga oin tutunan de ipagilitan di kagumuan. Tulun ni di YB dat amu po. Tu atutunan gia. Ako ni kasuai kamantadilat tulun da Israel. Kaubasan no pun dam ilain dat woyoon na Saujor, general. Jadi pengkanagi kadauhi Zimri. Mantad ko orohyan na sumilih da raja irina di dat harodihot piu pakatan di Zimri da mamatay di Raja Elah. Koiloh dat ino pay raja idi nga hilad ibu kota Tirza dadamot ta ino pay Saujor daw nga manangod da gibiton hilad kota tulun Filistin. Hiri na di minangganuhi Zimri kasiwatan dat magahaw di kerajaan idi. Raja Elah na padi nga hilad sekira pod hiti dati nga hilak kota Kinabalu. Hilak kiki hiri hisiyad walay dit mentiri da maginum. Sayra na padi nahawk isiyo rikot na dihi Zimri amnesia patayo Raja Elah. Ilo ni kamoyan datid nugyari di
perbuatan kianat. Kianat, suai na kianat nga, nugi sesuai la kianat tilo, berkianat. Komo pa di nga, sakira main bul, hila o pagulan nga, pagulo no nagid hirid dia, mombelot. Oh, mombelot. Mombelot kadaw, kianat, mombelot. Isuot ay kaing kokoton di kipangkat da pinatahak kumadi Zimri nga iri nagi numandi siya guno dot ay magahaw di kerajaan. Sayra no Zimri no padi nga kikuasa. Anay si minaganda da talaid. Kangkat no pasyon na sili raja ino pahit agenda pertama di siya. Agenda kerajaan nga nuno minamatay di keluarga Besa. Irino hit katamahawon di siya iman-imanan di siya kadaw hit ay minamonsed isya na pa nga naidu mantadit pemerintahan daw. Nuno na pa'y apun manan di Zimri dat it galidit sumapid di kerajaan da igitan daw nga manda siya punso otapot nagi dat ino pa di nubuatan mentok di keluarga Besa nga natuboyo gali pinabura sa kinarahingan ipilitan di Nabi Yehu dat sumap isay na pa'y sumap di Raja Besa. Hali piya galidi nga sa minggu na Raja Zimri da minamarintah kakuaan na pa nga ino pa'y rayatom arahyan di tindakan di pangungudot di siyo kumadi Raja Ela. Manta didi ino pa di rakyat idi nga numandi dia lo angkato Omri dan nasilid raja dawago. Ilo nila kamoyan dat kuasa rakyat. Ay ako kuran na minangundi di kaniha bahilad Malaya kuasa rakyat. Ano pa karahian do rakyat harohi kuasa ilo rakyat mangangkat dat pemerintah dia lo. Nga Omri na pohom minagano hisyad ay nailahan di siyad Raja Zimri no po nga hilod kota Kinabalu, hilod ibu kota Tirza, na di dia lo pagia laba-labay kota Tirza di Kapung. Saira no po di dat nakapung Zimri hirid istana, hirid ibu kota, ongoy ni siya hirid istana, tutuday siyo, amo ni siya sinumuliwan. Hiri na kinapatayan di siya. Mamuri mo na kud paing kukur ti kumiras. Bala ko'y mamuri mon. Paing kukur ti kumiras. Miagal ko sakira na pod kumiras ay atutudan. Iti kayo na niti man siramod miak tutudan hiri ko tanga-tanga. Puri mo na nunay linaso. Ano po, ayay kapya ginaw kumiras sumaliwan nakago tok alaso ipamadi ka. Makitutud no patunturo nga alaso no bo. Mo ngay na ponsod dila bawang. Mo muri mo na dit paingkure kumiras at may tuhon da iwaig. Tumalap ko na diri waig gidi tahanan no na pinuhobo ako mamuhobo. Ay kari kat sa minute
lumabu sa kago, ay, iyu dit, ay asangalan da kumiros boh, nga, nagindo landit, rikot kopyo ginawo, ayay kopyo ginawod dit, iri nakanto kakuaan dat, ay atilambu si kapurimanan dat tumomon da kumiros. Nga atumbayaan aku dot, wo kano pa di kumiros idi ham, hareda delo panasalan idi boh, nga it nuridit yun di, alang-alangan no di, alang-alangan no di, nga momogat pandi kumiras sa lumon dadto milapod, sumaybaw kago, nga ako kurana di kumiras sa may tuhon, muhun-tuhon kana katuhon kana din, ay maturatu na di nga monosol lagi dadi nga, maturatu na di. Paalay dam kalabok na kasandot. Kumiras sa may panginom buat rason, katakod ang mahal ga rason na danda. Kainom mo di nga monosol dadi nga, inapadi rason nam nakapulih na din hitid. Raha tay kasuanggatinan, no di milo. Imoy gis, dadamot taharap pa pinuhubo nga monosol, iwo kan di nga, matay no di katutukon. Jadi izimrih, zimrih no paloom, mogi kukod nauk nagibid, nauk nagidi kagoy silo mo. Ay so di pakayaan. Sumaliwan apatay. Kumiras na pati ka. Amo setia, mangudut, mengkhianat, ilo na borosot kontok, halipiad akasar. Ang tumbayaan ko ay so na tiso pia dati dat orohian dat pungaranan domia galilo. Tidak setia, mengudut, mengkhianat, tumbayaan ko ay si orohian orohitan dat mia galilo. Tok katutun kay diusarid di, mangudut mo ti siya di, mangungudut mo ti siya di. Hitinapod, kutabulo dam, orohitan no pangaran di siyam, atutunan ni siya tulun at mangungudut ka. Aramay karangahan. Sakira na podtok katutun kay di Edson idi. Katutun katulun. Isiya no mati bobos sa tasonong. Karuba, karuba kano pa siya dila kakadaya no. Balanjan kumati siya makan. Kumano pa nga ay asusait ya mangudut, mangkianat. Katutun kay di dela. Isiyo no hit, osono ko pasien dat ay mikaruhang kanagit oboros ay iri no hit. Ano osanong kapurimanan dati dumiagal hindi. Nga tumbayaan ako dot sayra na pod oroytan no ngaran dati ipagilitan no kombolutan isiyo no hit osanong mo ti isiyo. Tulong to mo di tulong idi. Amen. Ilo na dalo korohian dati dot ay man dati pondaro. Sayra dat iati iti tanganak tayko iti tulun-tulun da timpudondo, generasi da timpudondo. Nga opurimanan to kod haro kalamahan, haro kalomokon di tulun-tulun din ako pagulo. Ipotay mo lahing dati, tayko iwoyoon dit sebelum ka iati, kontok, iati natit kapuriman, iati nagi kadawhit. No silih da isa o pawayaan dat pangiwaguhan da wago. Opondaro santabit
kontok ko itaguangan da kinarahingan, tulun sa pitulun. Jadi ilo no podi kantakan-kantakan mia galilo nga manto no pamusarahay nunuhot ay paburuan dati di tipo tilambus, montok ko tanganak dati, kombalutan dati, karuhang dati iswangget buru-buruan kumaraja, lebih pendo montok ko gereja kinarahingan. Kada nada dati may sindualay ginaw latang hanak dati iyati no poti nga oin tutunan da tulundot mangungudut, oin tutunan to ko tulundot lagaw, oin tutunan to kono gid mananakaw, nga ipi ipiyahi mananakaw di nga madais yun boroson da tulun da manakaw, madais yun oy landi tanganak kot gampalasot o boboyuhon. Mada to kono pamay to kono paburo ipentopot. Oso itaguangan dot keluarga gereja nagi kinarahingan. Tumbayan akon iswang dot gereja nga agumot ni kadaw bohiton dati. Iti napadihot mangigit iti pentadbiran no pati lambus nga iyati di kapuriman, iyati di sumaan kasaan dit kagaton-kagaton di timpu nakatalib nga lologo ton dati magindalan. May na dati umbalay dot miampay mintong-hintong berhati-hati toko. Nam okon no ko berhati-hati bo. Berjantung-jantung ngay toko berparu-paru dot ay mumbalot mangundar pengkurohot ralan di talumis demongia didit nongahukot ngay iswangget gereja dati moid iati no ponde pati lambus nga kanuh to kadanded popoy magon di ralan kinarahingan asilih to kad imong impupusilot kotum polidon ngay iswangdet gereja. Nunuh piahit usaha dati ngal ko may to kono tongkiaday ti kamoyan dot bergosip, bergosip aharo ko pusahan o insanan no polo nga mangigit dot kasunsudon di tindakan pengkhianatan. Jadi pengka nagi kadaw hit pemerintahan di Raja Zimri. Hingga da ino po hit kinonuan di siya di pemerintahan ini nga maya dot pengkhianatan. O kono ko ay berkhianat siya kumadi Raja Elah nga minamatay nagi siya. Minamonsed ino po hit pinaburu daw di nga minangigit at iswang da dosa. Jadi harenang kulit iati no poti nga Zimrih da timpu bayno. Kada to kono berkhianat kumad karuhang kada nadharhot tudut dati kumat tanganak kada nagid harhot ay tindakan-tindakan dati berkhianat kumad kinarahingan. Tu insanan no polo nga kasunsudan na pohom mangigit dati iswang. Gisamnad hila-ila at panambarasan dati karayto duo raja Raja Elahom Zimri. Man no padi intangay mo kaduo-dola raja lang dati milod man anwo dot kapagalan di talumis montok ko. Kapasyon da mani kita daw labi pandod ay kapasyon iswang dot katumbayaan ang pananudan dati kumakinarahingan. Jadi kung sikaw dat kinapagyampayan natin kaswaban bay no?
alasan dat kapiruba to kakagud. Kasuabon da suab dat aiso no kaboling kahangan dat piramutan nati. Ano misis at akod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw dat kasuabon diti insan pakagud no kalimpupos si haid panambarsan no kasuabon bay no i manahak do kayong talangan dat ihay no po nga perlu do gumuli rumikot kago kumakinarahingan munong kiad datain sana no karaton pangungudot dahay am inagiit adahay pansamakan kumadia kasuabon diti insan pakagud tarimon dahay la panambarasan nilo am asilin isa pangiwaguhan kumadahay iswanggot ay tumanod dia sebagai kinarahingan dat tulun do insanan ti pamagunan. Kasuaban ti Tuhan, kung sikaw nagyahay mantan dat panghakan no, iswanggot tinggalanon ako sendahay dat tadadubay no, iswanggot gagompi no, muntakit tulun-tulun dit amu alidas, may nilaan may kalingasan, may dahara kasimbayanan no kupasyon, nagi kasimbayanan dilot iswanggot pati lambus sa palayanan dilot na mo ni kita daw. Ampunan natin sanan sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bah, hinakupohom, kapirubat ako, suaban na suab. Yesus kasasalit orang ay sokoy sinunod kadang ito Yesus na sondiho harong sondiho no ditambal Yesus kasasalit orang mamuli ay sokoy sinunod kadang ito Yesus na sondiho ay sokoy sinunod kadang ito Yesus na sondiho kadang ito sondiho di Yesus